Okay, now listen, in white, bow is steady. Pull it back cause it's getting heavy. Rage, range, pest, coast. These are the mobs you hate the most. I mean the ones, I mean like evil ones. Shooting, sniping, power one. The mob's a freak, it's a Faja sweep that lives in the shade. Sick to say you will pay, they love to bait just like they love to skate. Crafty beach at Birch Springs. Nighttime is everything. Skeletons playing out. All that ass hanging like the teenies, creepies, on beanies, no Stevies, just the monsters need me. Eileen, my lady, you're looking here, baby. I won't mistake ya. You represent me, super nature. Beni izlet. Telefon ben olduk. Dorku mu? Uzaş bunun. Sugudah just musbak. Coba tuh. It's been a while, haven't played since point two. You break a smile cause you've almost forgot how to mine. It's just been such a long time, and every time you're denied. With all the crafting recipes you've tried, I'm sure it's in God's with some leather hides. But now the wiki page is loading slow. It could be wood or mossy cobblestone. What's the recipe? I just don't know. I'm all alone, asking, how do I craft this again? How do I craft this again? How do I craft this again? I'm all alone. How do I craft this again? Trying to guess how to make an anvil. So one in town and I've got a bag full of different ores I collected down in the mine. Am I just wasting my time? Then to my uttermost surprise, I can't quite believe my pixel eyes. I found it after 7,000 tries. Well, that's a recipe I didn't know. I need some friends on here that I can show. I worked out one at all on my own. I'm all alone, learning. How do I craft this again? How do I craft this again? How do I craft this again? I'm all alone. How do I craft this again? Now while I'm pro, you can come to me anytime about new carpets and dyes or baking new pumpkin pies. Fireworks for lighting up the skies. Tripwires for catching evil spies. Now all the noobs are picking at my mind. How do I craft this again? I know. 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 There isn't anything that I don't know.
Жин. Тимс чест надаас тэ сайн юм тест. Усаац наах юм шиг. Энэ чест юм. Ёо. Эндээс яаж юм? Чест. Тэр чест яаж? Хоо. Тэр сэний зэрлэг. Гэтэ энэ зэмгачнаа. Энэ нөгөө мод ч юм биш. Нөгөө модос гайгүй айрон гинэ алдсан. Нөгөө айрон. Watch you. Чик яс. Утиму. Watch you. Таймер зортой зөвлөг гаргачаарай. Тэгтээ гайгүй юмтай болчлаа бас. Яах вэ? Яшгүй. Росхтой болчлоо. Эцэс нэг чаа. Айрон готалтай явж уус биш. Айрон сухайг болчлоо. Йоо маш муу явж байгаа ч гоё явааднаас. Хин юу штас мэшний оо. Тоорт иртий нат. Зэрэг нэг мэргүй муудаа хийж. Ийштэй хүнч таагүй нэг шатчихсан. Тэзөө ногцон дотор чист байдаг л. Бэнэ үү? Тэгтээ бэст зима. Шал өгдөг бол. Бэст хэд юмэс. Энэ юу бол энэ дотор юм байгаа. Энэ сүнс юм бат. Энэ дотор чист мэс бол байдаг үл гэдэг. Зөвлөгөө юм болов уу? Үгүй шүү дээ. Нэр чүн бэ? Цог 3 минутын дараа голчтэй мошгондээ бас нэг голын дэшээ байдаг. Мэдээ тэр дээрээс чист байсан. Нөгөө чист юм шүү дээ. Нөгөө айнаас хавцсан чист. Өтөндөс чист байна. Хоол сайтал. Бута айран болно. Энэ удаа битгий ингээд нэг очигдсан шиг очижсэн. Голын наанавц чист гэж. Маш айран болоод болчлоо. Тоонс нэг айран өмнөд авчвал нэг бута айран болох гэж. Тэг айраас үгүй. Энэ их хинтэ сандал айраас үгүй бол. Чтой энэ чист байдаг лөө ятг. Хүртэл байдаг баха. Ой буудагт нь бол байх. Яа муу алсны тор билээ. Нөгөө хүн хайч юу? Хүн байхгүй би ганцаараа байгаад байна. Тэгвэл хаа тэгвэл гарчихсан шүү. Тэгвэл би яасан бол шүү. Нэг газар тань да. Битгий зүгтсэн бас. Тэгэхээр таймын зор толчих эс. Ингээд нэг чистэй болохаа. Йоо ээж хойц. Юу? Тасаа бүр атасан. Бута айро болж чадсан гэжтэй айро. Оо зөндөө юм биш. Цохид юм байгаа юм. Ёо. Хөөц галтуул руу орчих. Ёо цохигдо галтуул руу орчих гээд тийм. Өмнөөс би галтуул руу орсон. За энэ бичлэгээ ингээд өндөрлөе. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа түрүү штэ.